Welcome back. Today we have a kang agumut. Let us read. Agumut egad LUAL ACUIL. Agumut egad LUAL ACUIL. Gola. Agumut edit. Yen edin dit. Nyin apay. Yen ewich. Imit yam wakaw. Yen ache parakol rendiat. Shidi gak ku ACUIL ku mading tit. Aye ye bui. Dedaya aye yen aye diet kok rioch. Koch aye rioch agumut aya erin aye luel lon yen apit. Aye jeng luel lon ye nyuch agumut wod num wakaw ya bol. Aye luel lon echidiet amad num chol erin bebany idiet kwany ku beloy kayemor ngang num. Wonala wet mat ten diet go dit eben gwer. Diet dit chit yi rol ku yi bek ku yi ut ku diet ti chit yi atoch akashiban. Now ala long chol golwel ke wiche mor ngangnum idiet yi erin biya bany ye bot kumay diet eben. Godian tok lwel lon na ye kwen ibany ke kitin pol yich kuletwen kulwel. Banya nyech ache kebe koch rot go na ye an kamor ngangnum ayiga agumut erin ayeting keyen bielew. Gorol rojot kutie koch awanto amat num yich. Yetuk yen tuk koch ke ye bany yen wich. Yengochi yi agumut yek bany ke ginyin ditka. Yengochi yi agumut yek bany ke ginyin ditka. Na yan dien men karan chit bek yen ayigi bany erin ye yen adeng. Go agumut poriak kutiej bek lon ye kichirot lwel yech. Go bek lwel lon liw yen ikechit ikinich. Go agumut lwel biade tadun yin men kulek rol. Yin rol abiran ya shol ilong biyen niem kacheng. Yin rol abiran ya shol ilong bi yen niem kacheng. Ta wen yen jam agumut go ya yen biat bit bek agut chimene ku yen ebat erol num aya. Yena kan teach questions etijla 1 tweng yenan ye agumut which ikachem. A question mark here it say agumut e which kachem wakaw. Agumut e which kachem wakaw. 2 yengochi yen ye par akol. Yengochi agumut ye par akol. We come here yen ache par akol. Agumut ache par akol erin diet shidi ye gak ku ACUIL ku mading tit aye ye bui. Dat aya yen aye diet kok rioch. That's why she agumut chen e par akol. Number 3 yengo ye koch rioch agumut. Yengo ye koch rioch agumut. We come here
koch aye rioch agumut aya erin aye lwel on ye agumut apep mean magician. People fear this bird because they say that this bird is magician. For yeriningo yene wich diet mor ngangnum yeringo wich diet mor ngangnum. Let come here. Ayelwe lon ishi diet amachol rin bibany idiet kwany kubi loy kaye mor ngangnum. The reason which again in kinten golwela kewich mor ngangnum idiet yi erin biabany ye bot ku mej diet ibin erin mor ngangnum awich biabany ye diet bot bin ku mej diet ibin in kuwich mor ngangnum kan kene. Number 5, ye ngachurot jot because amad num thiech ye ngachurot jot because amad num thiech gorol rojot ku thiech koch awento amad num ran churot jot erol in churot jot because amad num thiech ye ngochi lwel ye ngochi ran wan churot jot because amad num thiech lwel. We come here chilwel ye tuk yen tuk koch kaye bany yen wich ye tuk yen tuk koch kaye bany yen wich ye ngochi agumut yek bany ke ginyin ditka na ye an dien men karan chit bek yen ayik bany rin ye yen adheng en kichirol lwel kan kene un chero jot amadnom chibek ngolwel chibek ngolwel go bek lwel lon liu yen kishit kenich chi bek lwel lon liu yen kishit kenich un chi agumut ye tiech yengo chi agumut tiech bek yengo chi agumut tiech bek go agumut poria ku tiech bek lon ye kishirot lwel yich yengo chi agumut tiech bek achi agumut achi bek tiech lon ye kishirot lwel yich go bek jai lon liu yen kishit kenich yengo chi agumut lek roll yengo chi agumut lek roll go agumut lwel yin roll abiran ya chol ilong bien niem kacheng abiran ya chol ilong bien niem kacheng kwen bad num roll kan kene so that mean agumut apit agumut apit achi bet bek achi will bu bek chu ben jam bek rel bet ku roll achi will bu roll num bad kan chen le yin roll abiran ya chol ilong bien niem ke ya cheng kwen bad num roll you see. So it's a funny and good Dinka story. Please, if you like this, try to follow us, like the video, share the video to your loved ones so that they can also learn this very important Dinka short story. So Gumut Egad LUAL ACUIL. This is the guy that write this short and fantastic Dinka story. Dornali Kwek, Kuyania, Ean Usat, William Majak. Jalka yek share it please, also go to my YouTube, subscribe there, and follow me on TikTok, Land Dinka with Majak. Dornali Kwek, Kuyania. Bye bye.
William Majak Malek Deng.